أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال مسلمانا خدا عز وجل دسورة نازعات آية چلی و چلو یکیدا وها گوتیا: بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. صدق الله العظيم. خدا عز وجل وهاد بجي او كسي گروجا قیامتی ج خدا بترسه، یعنی باوریاوی هبه گروجا قیامتی یه چه حضورا خدا و خدا یوی ده حسابی جبوناوی یکی ونهى النفس عن الهوى، منع نفس خوا جهواي بكي، منع نفس خوا جگنها بكي، دبش حرامیا برده جبونا کو زانه گویه چه حضورا خدا ج خدا دترسه ایدی دبش گنها دبرده. اب انسانی وها گو دبش گنها دبرده جبونا ترسا خدا، جبونا کو زانه چه حضورا خدا ایدی دبش گنها دبرده جنت جهویه. یعنی انسان کی گو بخوازه جهوی جنت به بلاش خدا بترسه، تشته گو نفساوی جحرامی دخوازه دبجه برده، یعنی حرامیا بلا نگه جترسا خدا هنگی اب انسان جهوی یه جنت به. قال مسلمانا هاتيا رواية كرين جي ابن مسعود ويجيش پیغمبر عليه الصلاة والسلام رواية كريا دبي پیغمبر عليه الصلاة والسلام وها قوتيا: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس. معلومة رجا قيامته انسان وقتی گوش تربه خود رابن دچنا عرضا محشره دچنا حضور خدا یہ دفترا وا بده دسته وا انسان گو قنجی کربن خدا عز وجل دفترا وا جعالی پیش وا دده دسته وا راستی انسان گو خرابی کربن گناهکار بن خدا عز وجل دفترا وا جالی پشت و جالی چپ ود دیوا انسان گو عملی وی قنجا وقت دفترا خود بینن دباکنا ملات دبی ورن کتابا ما بخوینن ورن بی کتابا میزن کیفاواتی انسان گو عملی وی نباش بی دبی خوزی کا اف کتاب نکتبانا دستی مدا ما اف کتاب ندیتبانا. قال مسلمان انسان وقتی گو چون حشره چون حضور خدا پیغمبر علیه الصلاة والسلام گوتیا حتی گو خدا پرسا پنج تا جوانکی جه خوا نالبتن اف انسان خدا عز وجل یه جوا پرس که کاتا عمری خوا دچدا تخلاص کرد. مثلا خدا هکا 20 سال هكا تشيل هكا شيست هكا حفتي هكا صاد هكا صاد و20 سال عمر دا جوان امتي بريما هناك 1000 سال يجي للدنيا يدمان خدا عز وجل يجوا فرسي يبي ما كأب عمري قوم مدايد دا تا أب عمري خوا دتشد درباسكر أف فرسك فرسا ددوا وعن شبابه فيما أبلاه يبيجي تگنجاتیا خوا دچه درزان یعنی وقتی تگنج بوی تا عبادتش خدا را کرد
یان ته چو حرامی دکر یوی پرسه جیب کی یا سسیا وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه يبي أمالي قد الداهف تأمال تشكود الداهف تش حلالي داهف يانش حرامي تداهف وكا أمال تلكود خرج كر تت حلالي دا خرج كر يان تت حرامي دا خرج كر قالوا أمالي تداي هف تحقيوي دام تزكاتاوي دام تصدقه جدان فقيرا يان تدريا گنه دا تخرج كر يوي پرسي جيب كي وماذا عمل فيما علم وخدا عز وجل يجي پرسي او تشتيگو تعلمي تبي چه عمل كر تبزانبونا خو چه عمل كر قالوا تا امر بقنجيه كر تمنعش خرابيه كر يانجي تبوي زانبونا خو تخرابي قد تسب كر تا افتراء كرن يوي پرسيجي جمهو بكي ادي قالي مسلمانا روجا قيامتي كسك نكاري دروا بكي چونكو خدا عز وجل مهرد ديني سر دوي انساني دست انسان خبر ددن لنگه انسان جي شهدبونه ددن يعني كسك نكاري بي والله دا ازيد دراواكم و ازي خو خلاصكم خلاص بون روجا قيامتي تنيا انسانكي قو عملي وي قنج بي او خلاص بي اما قو عملي وي نباش بي نكاري بفرو دروا خو خلاص بكي خدا عز وجل ما بگرین جوان انسانی گروجا قیامتی روی واسپیا ما بگرین جوان انسانی گروجا قیامتی خدا عز وجل کتابا و جیالی پیش و دده دسته و راستی خدا عز وجل دنیا مجی خوش بکه آخرتا مجی خوش بکه خبردانا ما داوی حمد جرب عالم ربن